Njengoba ke kuye kuthi njalo mhla tisikhombisa enyangeni ke yamabasa umhlaba wonke ukubhekela usuku letempilo ngaphasi ke kwenhlangano yakamhlaba yetempilo iWorld Health Organization. Kanti ke intatheli yemsakazo eSwazi TV ixoxisene ke nanomcebo Manzini wenhlangano libukeka indzaba tekuhlukubeteka kuleli iswaga kukhulumisa kabanti ke lesicubulo lesithinza ke indzaba tekukhathateka emoyeni nasenhlitiyweni phecelezi i-depression. Sinembiko. Isicubulo salonyaka sithi kucinzeleka emoyeni. Asikhulume lokwethusako kuwe kuthi ngelihora lelilodwa abantu laba babangelwa ekhulwini ne-20 bayadibulala ngako kucinzeleka emoyeni emhlabeni wonke. Umcondzisi weSwaziland Action Group Against Abuse nomcebo Manzini naye ukhuthata noma ngibani lova acinzelekile ukuthi akhulume phindze athole kwelulekwa angaze afike esigabeni sekudibulala. You find ukuthi bantfu i-awareness nge-depression i-low kakhulu. So bantfu abakhoni nekubona early lokuthi lokwendeka kimi sekuma symptoms, ma signs of depression. Or even if mine angiboni but ukhanza nalabo laba lana nami abakhoni lokupick up kahle. And sesibe nayo le issue nje lately kangwane sesipheka kubona abantu committing suicide kakhulu nale rate of violence iyakhula kakhulu because sinako lento ukuthi asikhoni loku realize ukuthi ngiloku lokwendekako and ngathola kanjani kusito. And kakhulu siyayibona lenkinga kubo babe and kumcoka lokuthi sicale kushintsha le mentality lokucabanga ukuthi if ngiyakhuluma ngetinkinga lenginako sekusho ukuthi angisiye indvodza uyabona angikhona ukukhombisa ukuthi ngiva buhlungu ngidawukhombisa kwata nje nangiloko ukuthi ngindvodza ngiyakwata ngiyathetha and yet naloko ukukhombisa iweakness loko mangabe kumcoka lokuthi sicale kufundzisa bobabe kufundisa nebantwana bafana from mababa bancane kuthi bakhuluma ku communicate amakhona info laka ngajabuli ngakho. Loyo lotivela acinzelekile angalithola lusito etindzaweni letifaka ekhatsi yonke imitholampilo nasetibhedlela ka Family Life Association of Swaziland FLAS kanye nakhona kaSAGA. Lenye indzawo kungaba ngiyo i-Psychiatric Center ezakhele. Ngingumbongwa Nxumalo Tithombe ngumbongwa wakadube eMbabane.